4. i 5. odlomak. Pitanje. U skladu s 1. Jovanovom 3, 19 i 20, šta je našim dvema sestrama pomoglo u borbi protiv obeshrabrenja? Pogledajmo šta su doživele Debora i Marija. Deboru su u detinjstvu stalno grdili i retko kad je dobila pohvalu. Zbog toga je i kao odrasla osoba imala loše mišljenje o sebi. Kad bi napravila malu grešku, osjećala se kao potpuni promašaj. Marija je imala sličan problem. Članovi porodice su je omalovažavali. Zbog toga se borila sa osjećanjem bezvrednosti. Kad je upoznala istinu, čak se osjećala nedostojno da nosi Božje ime. Uprkos svemu, ove dve sestre nisu prestale da služe Jehovi. Šta im je pomoglo? Pre svega, svoje breme su bacile na Jehovu tako što su mu se usrdno molile. Psalam 55:22. Shvatile su da naš nebeski Otac zna da zbog ružnih stvari koje smo doživjeli u prošlosti, neki od nas imaju loše mišljenje o sebi. Ali vidi i dobro u nama, osobine kojih možda ni sami nismo svesni. U 1. Jovanovoj 3, 19 i 20 piše: Po tome ćemo znati da potičemo od istine i uverit ćemo svoje srce da nas Bog voli, kad god nas ono zbog nečega osuđuje, jer Bog je veći od našeg srca i zna sve. Sledi objašnjenje slika koje se razmatraju uz 5. odlomak. Sestra je neko vreme bila obeshrabrena, ali razmišlja o svojoj službi u prošlosti i moli se Jehovi. Sigurna je da on obraća pažnju na sve što je radila i što sada radi.